Rimarininchi Tarcisio Pispechayaykamun ancha uyarinayki Quechua Siminchikpe programa regional Chayaykamun wasikiman llaqtaykiman Tukuy willakuykunawan rimanakuykunawan Usaq paniyuqta sapapunchaw Kuskachakusun Rimarininchi Tarcisio Pispe en su horario Alin tutakachun awqillaygun pallaykuna alin tutakachun qakariki chaykaras munchik ñari marininchik nisqan programa llanchikwa ka redes sociales plataformas digitales nisqantakama llumpay tardearunchik ya huk hora tardeta chay lluqsiykamulachkanchik astawan qariki hamkunaman kay willachikuyta riki chaykachimunayrayku riku awqillaykuna panillaykuna rimakuykuyllariki llapallaykichikpaq punta qallaripiqa taytanchikpa sutinpi ñari chaykaramunchik ñari wasichillaykiman llaqtachallaykiman ankichisiasqa pero ña chaykamunchik ña chaynaqa riki kunan riki para harkaykullawanchu awqillaykuna pallaykuna kay punta chaykamunanchikta anchatan pararamun kay Huamanga llaqtata maylawkunatawan ya para kurullampas wawqichillaykuna panchillaykuna astawan kaypiqa atrasarwanchik ima rurakuyninchikkunatapas wawqichillay panichalay kunan riki a ver imaynataq kay parakuna kanman kasqa chayta riki qhawaykullasunchik a ver tumpata mana apurawpi grabaykamurqanichu pero si kachkan riki wakiqkunapa grabaykusqan riki ahí está un poco vamos a poner imágenes hayriki wawqillaykuna kaynamiki Huamanga llaqta riki yakupi yaku mayo yak puquypi naraq puquypi naraq Huamanga llaqta wawqillaykuna pallaykuna allinta chaykamun yaqa pichqa horas chawpiykuqllanmanta kunankamapas hinallaraqmi parakuchkan lokuchatam chaykamun yakukunaqa hinallaraqma paqchakuchkan mana chimpay atinam ñankunapas kachu waqaywa mayna chimparunki mayupis zapatuchallaykipis riki lliwchiki yakupa yaykurusqan kanqa riki sutuy no medias nin todo riki carrukunapas waqsayakuruspan aunque mana llumpay achka lucho rin pero igual zapatutaqa riki naykuña carrupas mana riki lajakunchu inatin mana riki nisijayta atinchu panchallanchikpas pawaspaña microkunamanpas carrukunapas manataq riki mas veridallapichu sayan riki aytapas bastante agua achka yaku riki wawqillaykuna pallaykuna ari chaynan pasakuykullan kay Huamanga llaqtapi riki hinaptin riki kajaya riki a ver aquí si tiene audio llaqtasqa carrukunapas purichkan paramusqallanman llumpaykulla bien wawqillaykuna pallaykuna bien ña riki qhawaykullanchikña chaynam kay Huamanga llaqtanchik riki kunan qayna punchawkunapas ipu kachakumuram qayninpakunapas nirqanchik riki senami nichkan paramunqas nakunas incluso runtu parakunapas chikchi parakunapas chaymunqas urkurakunaman lastakuna hasakuna wayrantinkuna yunkalawtaqa parakuchkanmi nispa nirqaykichik wak Brasilawkunataqa Argentina suyu chaykunataqa nishutam parakuchkan puquypin paykunaqa hakuchkanku hasta llaqtakunapas edificiokuna machu llaqta Huamanga llaqta arikipay Huancayo llaqta hinakunam edificiokunapas wampukuchkan yaku chawpi piñarikuwa Brasilawpiqa paykunaqa puquyu kakuchkanku kay punchawkunapiq parapas illananñamiki pero waklaman parachkan waklamanta riki lluqsimuchkan lluptimuchkan kay internetmi mana dejawachkanchikchu rimananchikta ya está manam kanchu pase kay vía los libertadores wawqillaykuna panllaykuna manam kanchu pase ya chaypaq riki kaypi a ver kaypi imágenes nisqanta qhawaykullasunchik a ver churaykunaypaq a ver dónde están mis imágenes mama qhawanapas maypi chiripuq qhawanaykunapas chinkarun apurawpi porque parapi riki lluptiykamullanchik chay riki kaypi chay maquinapas cargachkan riki apuraman cargay nitiyaqa a ver si tenemos imágenes del carro manachos más cancho imagínate ahí está
chachallao yo que con pelean gripichos apicolón para no lloramos ya riki chulichi wachkan malla y mama entonces cae pijawachkan chino se maela mancha imagen ya y corollan pasa cae pichupacara a ver vamos a buscar las imágenes eso aparullación chico porque juclab churagos hay apurado pimay mancha y corollamps chaychos me a ver ya está. Ahora sí, que ima número cae a ver maita chay, caita chorazón chiri cae hawang man imanasong. Ahí está, a ver si ahí está. Juklaunin caita kaya javarison yo creo. Manan pasi canchu kai via los Libertadores. Chakatami que ruachkan kai chakimayo nin korakao misti mai kichuari mai pe misti piñatami que Río Seco. Chay Río Seco jamás kan hanaeman tarik guay joricao chay picotaman que huascor que altoman tamuch kan guay y chay guay picach kan riki canal y chay canal piñata chacaricao y chay chacata mosuktaruach kanko y chay pakriki tokuchkanko alialint okokota y chay perike semintanango y chay ron ya paron na carro pasanan pañatangmi que yenslam kanango kama alto nechchapi chacataruaronko alto nechchapi y chay aspis pami que juklauninta ña tukurunkuña ñari que chimpa chinallana chay encofrado del piso loseta ninjo chay yaño faltachkan carro purinan ya ña ukumanta waramon juklauninta kay urailauta hanailauta riki aspichkarja kurachka qinas pariki chay desagüenis han haiparo ya y chisik para ikamunakta y chay para kunawan astawan aspiron rico ojillegona palegona chay maquinaria aspishanta inatin wichi karamon alpenatinmi chay provisional chakaroras hanko kachkan yaj wichi kuklaña hatun carro ima carro pastiay con jawan pasachkanga kuska o repukun harikinatin ama chay pasanampa ña chay chakata wichjarunkuña chisi tutamanta waqlay compañera chisi tutamanta bueno chay chakapa foto manakay pichkachkan hasta kay huknin gracias a contraste payko enfoque chosa payko nariki kay chaka foto totomay gamonko pero mana sumachata ni qawa comunicado ten mainintaña carro purichkan kay kuchipampan chayanta los palacios nisqanta porque manata ni pasi kancho picotaman gespina waqtantapas chaytapas obrata ruachkanku canal chakunatanin chaywan mana pasi cancho. Entonces chisi tutamanta más o menos 8:30 de la noche chay uramanta chisi manta mana karhachu pasi totas empresa kuna mainintañe wak palacio nisqantas ringmango kasqa rirqachu imaynaya kunan chayamuk empresa kunam sayakuchkan wak nallapi kay Huasca Orapi llapa empresa de transporte llapa chay camión carga sayakuchka taxan kunañataqmi pasayta munachkankuri kay kuchipampan chay llañu ñankunalla kuchus ñankuna y chaynitawak palacios nisqanti igual llañu ñanku chay astawan ñarikawak palacios ninqariki más llañucha huk carrupa purinallan bueno taxa carruchakunaqa chay anchuchankunapas suyanakus pasachkanku kaypi hawachkanchik kay foto manam kayllachu foto a ver mayjin fotota chay churaykurqanchik kaychu chay foto. Entonces aquí tenemos varias fotitos kay máquina ruakuchkanpas ñaqa copiamuyta munani munachkanchu copiakuyta ahí está kayna chayllachu kay foto huk chañachu chay foto a ver suechayusunchik kayna chayllam kasqa a ver esto vamos a sacar kay máquina munachkanchu máquina pasaron pasaron pues bien kay huknin foto churaykusunchik ahí está ahora sí tlahay kayna palacion tam kay carrukuna purichkan ari ñaqapas llamkapako rirqani kay palaciontaña chaynintaña muyuta y carrukunapas tardiachkanku rikao chunka minuto más nintariki demorachkanku incluso cuarto de hora kay palacionta muyumuspa y claro taxa carrukunaqa combis minibuses o microbuses
autos, mototaxi chaykunaqa chay nada campuchankunapi camputa churanakuspaq pasanakuspa purichkanña. Iman problema hatunkuna, camiones 800, camiones 1000, 1200 chaykuna yaykurun riki. Hatunña chayqa kichkirunña. Kichkirusqanrayku manaña kanñachu pase riki chay congestión vehicular nisqanta ruwaron hanaylamanta uraylamanta. Chayna kachkan kay Kuchipampan, chayna kachkan Palacio wawqillaykuna palaykuna. Manam kanchu chaka. Chaynaqa Limamanta hamuqkuna wawqillaykuna palaykuna Limamanta hamuqkuna ya riki waskawrallapi chaylla bajaspaykichik ya taxikunawanñapas bajamunaykichik riki hipiyoqa bueno mejor ya liviano hipichayuqllaña purichik porque manam kanchu pase. Ninkichik chaytaqa ratuch allicharunkuña mana nichkanku yachaqkuna hinañachik semanapas duranqa riki chay porque chay provisional chakaya chay perderon riki. Chay ukunta riki aspiykunku ña riki uraylawqa nisqaypina ña aspisqa ña completasqa ña hanaylawnenta riki aspichkarqaku chaypi ña riki cementación qallarinanpaq riki chay aspichkarqaku hinata riki allpa wichimun mas paraykamunraq noyoykun chay desagüepas riki chaytapas hayparusqaku chaymantapas yaku paqchakamun y chaynintinkunaqa incluso desagüetapas chayraq riki allicharqaku riki kay obra ruwananllankupaq riki y chaykunaman hayparun maquinaria naspa riki lliwpawarachimun chayqa riki astawaña ukunta riki nuyuykachin y mastaña allpakuna wichikaykamun natin chay chaka manaña kanñachu. Chay chakata musuq ruwanankukama hayka punchawta demoranqa porque chayqa musuq plataforma más largo riki churananku más o menos unos 2 metros más largo porque ña chay chakaq manaña haypanñachu. Ichataqchum hanaylam suchuchaykacha mana igual riki huk chakata riki apamunqaku. Hanaylawkunapi chay chaka ruwasqanku kachkan chaykunatapas pisaparunqakucha wakiqlawkunapi hurqurunkuña riki entonces chayna kachkan. Lo más grave wawqillaykuna pallaykuna denuncia pública chayta churakusqa. Manam kay Huamanga llaqtapi autoridad kanchu municipiomanta qallaykuspa ni gobierno regional. Ni Policía Nacional, ni bombero, ni pipas wawqillaykuna pallaykuna. Manam ni municipiollapas yachachkan mana pasikasqanta ni hinaspaqa brigada nisqanta kachkan riki chay pichaqkuna kachkan runakuna riki chay parques chaykunallatapas mandaykunman kay Palacio carro puriqkuna purichakunanpaq porque chaypi wakpi kachkan allpachakuna rumichakuna riki chaykunata limpiaykarinmanku riki chay rumichankunatas huqariykaranmanku perqaykay huklawchamanpas aparuspanku chay campuchankunaman riki chaypi naykunman hinatinqa hatun mediano carrokuna chay 800, 1000, 1200 chay hasta 1500 carrokunapas purinmanraqmi. Mana chay machullamachu trayllaykunaq pero chaypis yaykuchkanñama ichapas pasarullayman nispa rikaw cargaychik perderonqa nispa. Transportutaña ruwananku chay camionkuna. Como mana hay mantenimiento tapaqwayqunchu choferkuna ña huk iskay rumichakunata hayta kacharispan purikuchkanku riki wakiqkunaqa carronku sayaruptin riki rumitaq churaronku riki cuñata hinaspaqa dejaykuspataj pasakunku pero chaytaqa bueno suchuchikuchkanku choferkuna riki purispanku. Total kay Huamanga llaqta kachkan aislado chaynatan kay redes sociales nimpis chay Facebook nimpis publikaykurqani Huamanga llaqta está totalmente imatam churaykunchik incomunicado con la ciudad de Lima. Taxa carrokunacha kay Kuchipampanta lleno Palacionta purichkanku taxakuna hasta minibus chakunakamu chayna sayaykunakamalla mas hatun purinanpaqa manam kanchu wawqichalay panichalay manam kanchu ya hatun carrokunaqa manam kay Huamangamanta lluqsinchu incluso huk basiolla lluqsichkara aterurqachu lluqsiyta imaynacha haynin bajamuti ñaqa bajamuticha y waskawrapim carrokuna sayakuchkan manam chay fotuta tumaykamuyta atirqanichu
llapa chay hatun carrukuna buskunapas waskaurapim sayakuchkan chaypim carrunkuta dejaykuspanku lliw pasakamunku kay Huamangama rikaw imatam ruranku yarjaymantapas claro waskaurapiqa kan ñaya mikuypas restaurantekunapas kan ñayariki hasta hotelkunapas rikaw chayna kachka wajullaykuna kaypi niskan kay publicación apurado kay publicarikujani rikaw justo pasamustin rabiawan riki ciudad de Ayacucho aislado no hay pase. Entrada vía Los Libertadores, cientos de carros y camiones varados. Chayna mercadería kuna manan kay Ayacucho llaqtaman kunan puncha chisi tutamanta nisunchik. Iman kaqtaw. Chisi tutamanta manam chayamunchu. Nitaq kay Huamangamanta manan lluqsinchu chay papakuna más que nada rikaw yunkamanta hamuq chay productokuna manam lluqsinchu, manam rinñachu. Chay hatun llasa y chay carros mineros nisqankuna muyuspaq muyukuchkanku aku huklaw ninkuna tañacha ¿no? May ninkuna ikachkan paykuna vías alternas waka kangallo chay ninkuna tañacha muyukuchkanku incluso waqninta yaykumuspa claro kay Huamangaman yaykumuman mirikuwaq toqtuntaña rikaw toqton rinantaña chayntaña kay manga chiarantaña pero kay yachaspa willanakuchkanku cha siempre wakeqa mana riki willanakuq riki pasaramun y kay waskaurapi sayakuchkan carrokuna y kaymanta lluqsiqpas posiblemente waqninta purichkanku porque mana chayaq maynintama mana yachaqa bueno hinanta riki suyapayachkanku allichakunanta hatun camionkuna ari kay kuchipampa chayninkunata muyuspanku pasayta munallarqakun kichkirun porque iskinao kallichakuna kachkan allen hatun kañanqa kayta kachkan pero mana chay hatun trailers ayka ruedayoq kampas kimsa chunka ruedayoqkuna chayqa manaya purinchu ahí está vamos a poner esta imagen mejor amaña chorazón kay imagen tajarikao chayna kachkan entonces kayman chayta munachkani manam kay Huamanga llaqtaman chaymunchu nisqaypina mercaderías y totalmente chay vías alternas bueno chaytaqa choferkunañam niki consiguron chaynam perdiptin niki ninkunatapas chay ninkunatapas ya taxa carroyuqkuna niki maskachaykushpanku pasarullanku chaytaña wakiqpas yacharuspanku hatipachakuchkanku y chay callikuna controlaykuq kanchu ni policiallapas emergencia kay Huamanga llaqta kachkan porque no hay pase vía Los Libertadores chay ñanman lluqsispa chay operativo turaspa chay qullqi mañakunankupami policiapas corretean llapa chay manifestantes chay hatikachanapaqmi sega mama boluarti churamun kay tayta oscuriman kay Huamapipas cientos de policías maytaq chay llapa policía machu chayllatapas churaykunman avisuyuqta ya kay carro pasanan kay carroqa manaña avisullapas kanman tanto largo tanto pesuyuq chaykunallañam lluqsinman manam lluqsinmanchu otaq riki ya kay grupo ya pasaruychik chaymanta riki Campuchankama rikaw chaymanta hanaymanta grupo pasamunqa chay pasachiqllanpas mana kanchu abandonado kay Huamanga llaqta donde está el alcalde Ayacucho llaqtapi kakunraqchun tayta alcalde maypita chay Juan Carlos Arango chachum chaymanpas ripukun maytaq chay Oscorima obra necesita Huamanga chay Rolexonata regalacospa chay kunan necesitan kay Huamanga llaqta ta incomunicado carroyuqkuna atisqankuta maynintapas ñankunata kichaspan purichakullachkanku ari pikutan karqa riki huk purina manam chay riki kanchu porque imaynampi obrata ruwasqankurayku chayllatapas hasta mientras habilitaykunmanku bueno chaynintay habilitaykuchkasunchik hasta mientras kay huk ninchaka kan riki hispinankama rikaw porque chay material noblewan chay chaka haykapera hispikunqa riki hasta wanqa chay chaka provisional chay chaka braille ninkuchu chay taqa riki yaq semanapi nalla armaronqaku riki musuq chakata o más chapipas o menos pipas bueno imagínate hawachkanku chay empresa constructora
qhawarinan vías alternas nisqankunata. Ari chaymi kunan programa tanki tarrichañapas churwaykullachkanchik rikaw. Ni chay empresa pues preocupakunchu awqillak, incluso rimay kachkarqa hasta manas riki cumplichkanchu llamkaqkunawan, hinatin llamkaqkunapas paroman yaykurunku, protestaman yayku hinatin mana kanchu yaqa chunka runallas chaypi muyukachachkan, mana ima ruwakuytapas atinchu chay chunka runa. Ni transitollatas diriginchu ari kay transituta dirigispami hanay oray kay Río Seco chakachatapas pasachiqku rikaw. Chay pasachiqkunallatapas mandaykunman waka naman kay los palacios nisqanmi dirigiykullanmi hatun carrukunaq prohibido, medianokuna sí por turnos. Kaypi wakpim kachkan chay tranquera hina chay parada chayta limpia, aunque sea chay personas rispan limpiaykamunman kachkan muntunchakuna allpakuna chayllatapas allakachaykunmanku. Rumikunapas kachkan riki kay yakupa perderachis chaykunata alchaykutinkuqa yo sé que kay palacios manachik llapachallan desde Lluqsisqamanta hasta Huasca hasta kay Pico Tacamacho sumaq karuma, pero por partes ampliakuykunmanmi hinatin carrukuna normal purinman, incluso hatun carrukunapas purinmaraq, pero mana ñay chay trallaykunaq porque kichkirunqaya mana kanchu tia. Gobierno regional mantraicos, a pesar de que caibía los libertadores kachkan emergencia o palegona emergencia mana chay chakakasqanrayku ni empresa preocupa kunchu manintas purikuchunkuya munaspaqa ni hina abandonado kay Huamanga llaqta, policías ni que hablar. Chay policía ya pues dirigichkan tránsito tarika ama chay congestión kanampa ya, a ver vehículos kainin toaknin ya chay pisay chay goknin pasa muchkachu. Churanakoy con manco chay piwakpi una brigada limpieza de parte del municipio chay limpia chay con una tenga kanman ya vía alterna, ahí está. Nuestros autores preocupados por el tránsito, por la transitabilidad. Ahora, distrito kunaman rej kay vía los libertadores por eskunaya, porque distrito kunaman richkan Pachama, Niñobamba, Paras, Putaj, Inabinchos, San Pedro Cachi chay kunaman rej. ¿Qué tal? Wauqillaygun kunan riqsichkanchik autoridadkunata. Riqsichkanchik autoridadkunata mana perder tiempos preocupakunkuchu. Mana preocupakunkuchu. Ima sasataq karqa ñaqa tukuy punchaw organizakuykospa. Chay limpieza allapas ruwaykunanku kay fototaqa hawachkanchik palaciostami waqwaqpi tuku. Kay carrukuna sayakuchkanmi mana purichkanchu. Sayakuchka está imaninchimi chayta tráfico. Y